Sapa Namaste. Thugu ile chin soya chana di gudo nyawa FM sachiu khopri khum megahertz ya YouTube channel. Sada the thona Nepal भाषा समाचार जनाया चना जी नरेश थेत्मी जी संजुला महर्जन नप प्राविधिक संयोजक दु रोबिन महर्जन थौ नेपाल सम्म छिन्ससव पिछ न यालाठो एकादशी तिथि 2078 साल असोज 1 गते शुक्रबार अथे 2021 साल सेप्टेम्बर 17 तारिख दिख लिपाको निपेको दुने मेगा विवाद दे न्यंका छिन्जासौ छिन्छम कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगदो स्वास्थ्य मन्त्रालय कथम पीसीआर व एन्टिजेन परीक्षण याना छिन्जारो व सचिव ने गुमेसिको परीक्षण यागोले छिन्जासौ व छिन्छमेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगो ख अथे वंगो निपेको दुने छिन खुसा व चे गुम कोरोना मुक्त जोगदुसा कोरोना संक्रमण छिन्छम सिगो दो सरकार चीन पाखे न्यानादिगो पिपिउ लख डोज भेरोसिल खोप हेटर बिगा बिहिबा बहनी नेपाल वायु सेवा निगम या वाइड बडी विमान चीन वगुदो सरकार न्यानादिगो खोप ठौ चीन हैगो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल जानकारी ब्यादिला नेकपा एमाले नकुलिसे बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साके अन्तर्पार्टी निर्देशन यात अक्षरस कार्यान्वयन यात आग्रह यागुदो एमाले यही पाखे मिग बिबा यागो जिल्ला स्तरीय विस्तारित परीक्षण जाजोले नोकु साके तया दिगुदो उकि जाल जेल आवश्यक मजो 2075 जेठ 2 गते सुवल व यात माने याना न्यने वनेनो विभाजन सुयागु न हिटे मयगु तासे साके सुदृढ एमाले यात नुग चकंके मागु टागो दो शुक्रबार से त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त दक्को कलेज भौतिक उपस्थिति कक्षा सञ्चालन जुएको जोगदो कोरोना महामारी सम्भावित जोखिम पाखी बजे जुइत विशेष सतर्कता छेला भौतिक उपस्थिति कक्षा सञ्चालन जुएको त्रिभुवन सूचना व जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहाल थयादिल परियोजना टिटो कर्जा याता प्राथमिकता तया कार्यान्वयन याता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राष्ट्रिय बैंक समक्ष आग्रह यागदो कोभिड-19 या प्रभाव थलेजुको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान लिसे साना मजौला उद्यम एमएसएमई व स्टार्टअप या विस्तार या लागि महासंघ सम्भाव्यता अध्ययन यागो ख उगो अध्ययन प्रतिवेदन पाखे स्टार्टअप या त कुल लगानी या 10% एवं परियोजना या मूल्यांकन या खुइगो प्रतिशत कर्जा उपलब्ध याके फैगो सुझाव महासंघ या दो इन्टरनेट सेवा प्रदायक शुल्क उपकेगु जुगदो नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोल फाडा उपकेगु ठासे सेवा प्रदायक उपभोक्ताले सेही थप शुल्क काएको निर्णय यागदो बुधबार संघको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आई स्प्यान या बैठकमा शहरी लाग्या हरेक ग्राहकले से प्रति महिना सचिव नियतका व ग्रामीण लाग्या 16 टका दर शुल्क उपकेगु निर्णय यागु ठका अध्यक्ष सुधीर पराजुले जानकारी ब्यादिको दो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ सांकेतिक रूपमा नखहने त इनाप यागुदो काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल मिग बिहिबार छको आदेश जारी यासे स्वास्थ्य प्रोटोकल या पूर्ण पालना याना न्यूनतम सहभागिता सांकेतिक रूपमा तक नखहने त इनाप यागुदो कोभिड-19 या संक्रमण जोखिम कायम हेतुगुली अनावश्यक रूपमा मनुत छेन प्याह मोवेट जम्मा मोजित हुलमुल मयाट सभा जुलुस मयाट जात्रा महोत्सव भए आदि मयाट प्रशासन टागुदो ककायात लुटपाट याको दुपने छमेस्यात प्रहरी पक्टपुर्या लोकन्थली पाखे जंगदो ककायात विदेश स्वेत गुवाहाली याको ठाचे लोकन्थली यंका तंगु लखटका लुटे याको दुपने बैटरी जुया आ या किपली चोनी मह नि खुरया लबजित भट्टयात प्रहरी जंगुखा कोरोना या हुने टाळे निसे बन्द जुगो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठौ शुक्रबार निसे चायके टेंगुदो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना याना आन्तरिक बाह्य पर्यटक यात निकुञ्ज प्रवेश अनुमति बिगो जुगुदो जंगल सफारी राफ्टिङ व जीप सफारी या नीति पर्यटक यात प्रवेश अनुमति बिगो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रमुख संरक्षक अधिकारी विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ जानकारी ब्यादिल पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश या भले मास्क अनिवार्यता मागो सफारी या भले जीपे भौतिक दूरी कायम याना चोने मागो पैदल अवलोकन या भले छम पथ प्रदर्शक सहित सोम जकाउने मागो लगायत मापदण्ड दिएको अधिकृत श्रेष्ठ तयारिल डॉक्टर पुखले दुबेजुया निमा मिसामचा सिगोदो जिल्लाया देवाही गोनाही नगरपालिका मिग बिहिबा पुखली दुबेजुया निमा मिसामचा सिगोदो सिपी कतहरिया नगरपालिका 6 या चिदया निसु कुशवाहा व वृन्दावन नगरपालिका 2 या चिनपेटया मुस्कान कुमारी जोगदो निमा पुखली दुबेजुया सिगु इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा जानकारी बेगोदो देवाही गोनाही 7 या वडा अध्यक्ष जगन्नाथ मुखिया या निर्माणाधीन पुखली दुबेजुया इपि सिगु ख
पृथ्वी परिक्रमा यागो नीति पेम यात्री निजी यात्रा पिहावगोडो इन्सपिरेसन फर नामक अभियान छम अरबपति व स्वम साधारण व्यक्ति सहभागी जोगोडो इपि अमेरिका फ्लोरिडा पाखे अन्तरिक्ष यात्रा पिहावगो बीबीसी तागोडो फ्रान्सले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्ध खोप कायद माने मजुबी सोडो स्वास्थ्य कर्मी निलम्बने लागोदो फ्रान्सले नुगु नियम कथा छन्दै नि लेउल्लख स्वास्थ्य कर्मी केयर होमे जाइआइपी व अग्नि नियन्त्रण या नीति खोप अनिवार्य यागोदो ठौया नेपाल भाषा समाचार ठने कोचाकुदु आक्न पित छुना सल्लाह सुझाव ब्यादी मासा कमेन्ट सेक्सन वना ब्यादी फै नाप थो भिडियो या त लाइक शेयर याना च्यानल या त सब्स्क्राइब याना दिसा प्राविधिक संयोजक रोबिन महर्जन या त यको सुबाबिसी जी सञ्जिला महर्जन अले जिन्दर स्थित मेता न वनेता उजा ब्यादी स थौया छेगुदी पिहिजिमा सुबा जय माबा